Mu gihe cy'imyaka ibarwa muri miliyari enye z'imyaka, ubuzima bwagiye buvugururwa atari ko bw'ubushake bw'ibinyabuzima, ahubwo ari kubw'igitutu, ibyago n'ihatana. Inyamaswa zimwe zagize umuvuduko udasanzwe mu guhunga ibyago, izindi ziba inyembaraga mu guhangana, mu gihe izindi zabaye inzirabwoba kubera ko zamenye ko ubwoba bwonyine butashobora kuzirokora. Uyu munsi muri ikiganiro cyacu tugiye gutangira ku rugendo rw'inyamaswa zidasanzwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nguhaye ikaze. Niba ukunda iyi video ntugire utadushyigikiye. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Mbahaye ikaze. Ku mwanya wa gatanu, Electric Eel ni ubwoko bw'ifi nini imeze nk'iconsi gusa ifite imbaraga zidasanzwe. Ifi ifite ubushobozi bwo gukora ingufu z'amashanyarazi. Mu gihe izindi nyamaswa nyinshi zihuriye kugira ubumara byinshi, amahembe atyaye n'inzara zishwanyaguza mu gihe zihiga cyangwa se zitabara. Electric Eel yo ni ifi ifite ubushobozi bwo kwiremamo ingufu z'amashanyarazi ashobora kugera kuri voltage cyangwa se volte 860. Izi ni ingufu ishobora gusohora mu mubiri wayo igihe irimo ihiga utundi dufi dutoya cyangwa se hari ikiyikanze irimo irirwanaho. Iyi fi yitwa Electric Eel yatangaje abantu benshi ku buryo kugeza uyu munsi hari abantu bakikora ubushakashatsi muri za laboratoire hirya no hino ku isi. Nubwo bivuga ko Electric Eel ubwayo idashobora kwicisha umuntu amashanyarazi isohora mu mubiri wayo mu buryo bworoshye, gusa hari ubushakashatsi bwagaragaje ko akenshi hari abantu bicwa no kurohama nyuma yo gukubitwa n'amashanyarazi aturuka kuri iyi fi, bitewe n'uko aya mashanyarazi angana atya aba ashobora gutuma umuntu aba paralize by'igihe gitoya. Ntabwo ari byo gusa, kubera ko izi ngufu z'amashanyarazi zituruka muri iyi fi ziba zishobora gutuma umutima w'umuntu uhagarara by'umwihariko mu gihe yaba asanganywe ibibazo by'umutima. Electric Eel ni ifi udashobora gutandukanya n'iconsi mu migaragarire y'inyuma, ariko nanone utabasha gutandukanya na bateri igendanwa mu mikorere yayo. Ku mwanya wa kane, Honey Badger, inyamaswa ya mbere ku isi itagira ubwoba ihangara inyamaswa z'ibikoko zihambaye cyane zo mu ishyamba, kugeza ku nyamaswa iyo ari yose waba uzi y'inkazi. Iyi ni inyamaswa y'inzirabwoba, inyamaswa ibaye yitwa umwami w'ishyamba hagendewe ku kigero kiri hasi cy'ubwoba igira. Honey Badger yaba ari umwami w'ishyamba. Honey Badger ni inyamaswa ntoya mu ngano, nyamara itazi gusubira inyuma mu gihe igabweho igitero cyangwa se igihe ikigabye. Inyamaswa itinyuka inyamaswa nyinshi zitinya nk'intare, ikinyogote, inzoka, inzovu n'izindi. Ntitinya umutonomo w'intare, ntitinya amacumu y'ikinyogote, ntitinya ubumara bw'inzoka, habe no gutinya ubunini bw'inzovu. Honey Badger nk'akanyamaswa gapima santimetero 23 z'uburebure, akanyamaswa katabasha gupima ibiro 16, gafite aho gakura icyizere cyo kurwana kuri buri kimwe cyose kigasagariye. Reka tubivugeho, Honey Badger ifite uruhu rukweduka cyane ku buryo ibishobora kuruma indi nyamaswa iyihiga mu gihe yayifashe. Honey Badger ni inyamaswa ifite uruhu runini cyane kandi rukomeye by'akataraboneka. Uru ni uruhu rutuma ubumara bw'inzoka butayicira mu mubiri, uruhu rudakangwa n'urubori rw'uruyuki, uruhu rushobora guhangana n'igisebe. Uretse kuba uruhu rwa Honey Badger rukomeye kuri uru rwego, Honey Badger ni akanyamaswa gafite ubudahangarwa bw'umubiri budasanzwe. Honey Badger ishobora kurokoka ubumara bukarishye bw'inyamaswa nka cobra, scorpio n'izindi zose waba uzi. Nubwo hari igihe ubumara bwizahaza ikamara akanya itanyeganyega iri hasi ku butaka imeze nk'iyapfuye, mu kanya gato irabyuka igahembuka igakomeza imirwano yayo. Honey Badger ifite inzara zityaye n'amenyo akomeye ku buryo inyamaswa z'inkazi nk'intare, impyisi, ingwe n'izindi nyamaswa zihitamo inzira y'imishyikirano igihe zigiranye nayo amakimbirane, zikabona yuko irwana intambara y'urudaca. Honey Badger ni inyamaswa ifite ubwenge bwo gukoresha ibindi bikoresho, kwikura mu mutego n'uburakari karemano butuma itagitekereza gusubira inyuma igihe irwana izi nyamaswa. Ku mwanya wa gatatu, Archerfish. Ubu ni ubwoko bw'ifi nto cyane
gusa ikaba ifite amayeri adasanzwe mu gufata umuhigo cyangwa se mu guhiga. Mu gihe imvubu, ingona n'ubundi bwoko bw'ibinyabuzima byo mu mazi bitegereza umuhigo ubisanze mu mazi, Hatchfish yo yarenze iyo myumvire, irenga imbibi z'amazi yerekeza ku mihigo yo mu bushorishori bw'ibiti byegereye amazi. Mu isomo ry'ubugenge isi ifitiye mu buryo buri kamere itigeze ikura mu ishuri ryari ryose hano ku isi, ijundika amazi mu kanwa kayo, igapima umuyaga, urumuri rwo mu mazi irimo n'urw'inyuma yayo, cyangwa se ibizwi nka reflection, ikayihuza n'igipimo yashyize ku muhigo, ubundi ikayohereza ku muvuduko upimye umuhigo wayo, ukisanga uri guhanuka ugwa mu mazi, aho Hatchfish itiwusanganira ikawufata mbere y'uko hari izindi nyamaswa ziwufata zo mu mazi. Umuhigo ukimara kugera mu mazi, ifunguro ritunga Hatchfish riba ribonetse, urugendo rw'umuhigo kuri iyi si rukaba rurangiriye aho. Rimwe na rimwe amafi ari mu bwoko bwa Hatchfish ashyira hamwe akarasira umuhigo icyarimwe, gusa atagamije kuza kugabana ngo anganye, ahubwo imwe muri zo irusha izindi umuvuduko ikaba ari iza gutsindira umuhigo. Izi nyamaswa zikomeza gukora ibi ngibi umunsi ku munsi mu mibereho yazo. Hari igihe ubwazo zisimbuka bitazasabye kuriza amazi bitewe n'ukuntu umuhigo uri ahantu hafi, zigafata uwo muhigo bidasabye kuriza amazi bitewe n'uko zifite ubushobozi bwo gusimbuka zikagera mu ntera yo hejuru cyane ugereranyije n'ingano yazo. Ku mwanya wa kabiri, Dung Beetle. Dung Beetle ni akanyamaswa gato cyane ugereranyije n'umuntu, ushobora kugereranyaho ikivumvuri, gusa ni akanyamaswa kanyikanye imbaraga cyane hashingiye ku kuntu gakoresha ingano yako neza. Kari mu bwoko bwa insect. Dung Beetle y'ingabo izwi nka Orthophagus taurus ishobora gukurura ikintu kirusha ibiro ku bwikube bw'igihumbi n'ijana na mirongo ine na rimwe. Ni ukuvuga ko iyi Dung Beetle ishobora gukurura izindi Dung Beetle zigera ku gihumbi n'ijana na mirongo ine n'imwe buri mwinganya ibiro nayo. Umuntu abaye ashobora gukurura ibintu mu kuby'inshuro igihumbi n'ijana na mirongo ine n'imwe mu buremere nk'uko bigenda kuri Dung Beetle, ashobora gukurura bisi 6 ziri mu bwoko bwa double decker. Bisi ziri mu bwoko bwa double decker ni bisi ibigeretse rimwe. Iyi ni bisi ipima toni ziri hagati ya 18 na 30 z'uburemere. Ngaho ibaza umuntu wakurura bene izi bisi 6 zuzuye abagenzi. Ngiyi impamvu ituma abashakashatsi bavuga ko Dung Beetle hari agakoko kadasanzwe cyane k'akanyembaraga ugereranyije n'ingano yako. Ni agakoko gatungwa n'umwanda cyangwa se amase ava ku nyamaswa z'indyabyatsi n'indyabyose. Ni agakoko gato ku buryo umwanda inzovu imwe yata hasi ku munsi wose ushobora guhaza Dung Beetle zitari munsi ya miliyoni 2. Ntabwo Dung Beetle ari udukoko dukunda kurira aho tubonye hose, kubera yuko dukurura ifunguro ryatwo cyangwa se yamase twabonye tukayakura ku musozi tukayajyana aho dutuye, aho turajya twitonze kandi dutekanye. Aha niho urugendo rw'umurimo wuzuyemo umuruho n'ubwenge rutangirira. Ku ikubitiro, Dung Beetle ikusanya umwanda w'inyamaswa ikawuhinduramo ishusho y'umupira kugira ngo ibone uko iza kugenda iwuhirikira hirya no hino mu rugendo irakora. Ibi birayorohera cyane kurusha uko uyu mwanda cyangwa se aya mase yaba ari mu ishusho ya mpande 3 cyangwa se mpande 4. Dung Beetle ibikora neza ibizi yuko ibi biraza kugabanya imvune yahura nazo mu gihe uyu mwanda cyangwa se iri funguro ryayo ritaba ari mu ishusho y'uruziga cyangwa se nk'umupira. Ibikora neza nk'uko abakora amapine y'ibinyabiziga babigenza. Iyo Dung Beetle imaze guhishusha umwanda w'inyamaswa, ibisigaje gusunika uwo mwanda aho itaha. Aha naho haba hakiri ihurizo ryo kumenya amerekezo yayo. Mu gusobanura ihurizo, Dung Beetle ikoresha urumuri rw'izuba, ukwezi cyangwa se urumuri rw'itsinda ry'inyenyeri mu kumenya icyerekezo. Hari ubwo ikirere kiba kimeze nabi ku buryo bisa nk'ibiri kwijijisha. Ahangaha nifata icyemezo cyo kurura wa mwanda cyangwa se wa muhigo wayo aribyo biryo byayo, ikawuzenguruka iwuri hejuru, irimo ishaka amerekezo ya nyayo igendeye ku muyaga n'urumuri. Iyo imaze kubona icyerekezo, irahindukira ikamanuka ijya hasi ikareba inyuma, ubundi ikatangira gusunika ifunguro ryayo irijyana mu cyerekezo ishaka ku murongo ugororotse kandi igenda kinyuma nyuma. Ni ukuvuga kugenda isubira inyuma iwusunikira inyuma. Mu kumenya ko Dung Beetle iyoborwa n'urumuri, bayibonye irimo isunika umuhigo wayo, bakajya bamurika urumuri imbere yawo igahindura icyerekezo nk'aho koko iri kugenda kurwo rumuri.
hari ubwo Dung Beetle y'ingabo ifatanya n'iy'ingore mu gusunika ifunguro ryayo, zombi zikajyana mu buturo bwazo zigasangira ifunguro zikabangurizanya. Iy'ingore igatereramo amagi, ubundi hagashaka umwanda ayo magi azakuriramo. Iyo umwana agejeje igihe cyo kuva mu mwanda yaturagiwemo, agenda arya ibigize uwo mwanda kugeza ageze hanze. Ni nk'uko bigenda ku nzuki. Ku mwanya wa mbere, Mantis Shrimp. Aka ni agakoko ko mu mazi gapima hagati ya santimetero 10 na 18 z'uburebure. Kakaba gashobora gupima amagarama ari hagati ya 50 na 200 y'uburemere. Kubera iki aka kanyamaswa kadasanzwe? Ni agakoko kagizwe n'amahoro menshi gaherereye mu nyanja, agaha uburanga buhebuje. Icyo Mantis Shrimp izwiho cyane ni umuvuduko w'igipfunsi cyayo. Ikoresha igice kiri ahagana ku gatuza kayo kizwi nka Darktree Crab. Umuvuduko w'igipfunsi cya Mantis Shrimp ungana na metero 23 ku isegonda. Ni hafi ku muvuduko w'isasu, nibura ku bwikubi bwo munsi y'10 ugereranyije n'isasu. Imbaraga zituruka kuri iki gipfunsi cy'aka gakoko ziba zishobora kuvunagura ingingo z'agakoko kitwa crab kazwi nka scorpion mu mazi. Iyo Mantis Shrimp irekuye igipfunsi cyayo, ingano nke y'amazi yegereye Darktree Crab aricyo cya gipfunsi cyayo arahubangana ku buryo haboneka ubushyuhe bugera kuri dogere 2800 z'ubushyuhe. Ubushyuhe bujya kungana n'ubushyuhe bw'izuba, bw'ikibatsi cy'izuba atari imirasire. Abenshi mwamaze kumenya ko amazi atangira guhinduka umwuka akigera kuri dogere ziri hejuru y'100. Ni ukuvuga ko kuri dogere ziri 99 gutyo amazi aba ari kubira, ku 100 agatangira guhinduka umwuka. None ni ukubera iki pressure nk'iyi ituma haboneka dogere z'ubushyuhe bungana gutya itabasha gutuma amazi ahegereye abira? Impamvu ni iyi: ni uko ubushyuhe buba mu gihe gito kiri munsi y'isegonda rimwe, kandi bukaba ubushyuhe bubera ku buso buto cyane wagereranya n'agashirira. Ni nko gufata agashirira gashyushye ku kigero cy'izuba ukakanaga mu nyanja, ntabwo amazi ashobora kubira. Uretse kwa Mantis Shrimp igira ubushobozi bwo kumena ibikono by'ibinyamujonjerwa, kwica utunyamaswa dukomeye two mu nyanja, inazwiho kugira ubushobozi bwo kureba ku rwego rutangaje. Ifite amaso abiri nk'uko abantu bayafite, gusa ariko buri jisho rifite receptors 6, aho buri receptor iba ishobora gusesengura ibimenyetso by'urumuri n'ibara ukwaryo. Mu gihe umuntu afite receptors 3 zisesengura amabara, Mantis Shrimp yo ifite receptors 12 zose zisesengura amabara. Kubona amabara menshi icyarimwe bigihesha ubushobozi bwo kubona bya binyabuzima byisanisha naho bigeze mu buryo bworoshye, ibizwi nka camouflage. Mu gihe uruvu rushobora kwihisha umuntu cyangwa se indi nyamaswa, Mantis Shrimp yo byaba birimo gutandukanya amabara y'uruvu n'amabara y'aho rwihishe. Ibintu bihita biha ubushobozi bwo guhiga byoroshye no kwirinda icyago ku muvuduko wo hejuru. Mantis Shrimp niyo nyamaswa izwiho gucagagura urumuri rw'izuba ku buryo ibasha kubona ibyerekezo buri murasire wose urimo werekezamo. Mu gihe twumva imirasire yangiza izwi nka ultraviolet rays nk'umugani, Mantis Shrimp yo ibasha kuyirebeshereza amaso ku maso. Ni inyamaswa nyinshi zidasanzwe wavugaho bugacya bukira. Gusa izi tumaze kubona muri iki kiganiro ni urugendo rwiza rw'uburyo ubuzima ku isi butangaje, kandi uburyo inyamaswa zifite ubushobozi budasanzwe zibasha kubaho. Niba wifuza ko hari ubundi bwoko bw'inyamaswa cyangwa se ikindi kinyabuzima twazagana n'ubutaha, ntugende utwandikiye icyifuzo cyawe muri comment. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Naho ubutaha.